Yes, kanongeye nguhereze ikaze rero kuri YouTube channel nagusuza uherereye hose. Nimba uri umukunzi wa muzika rero by'umwihariko ntabwo waba utazi uyu mukobwa wamamaye muri muzika nyarwanda mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubusanzwe yamamaye nka Dorcas ariko amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Kamikazi Dorcas. Uyu mukobwa rero ni muntu uyu mwanya rero tukaba tujya kugaruka ku buzima bubabaje uyu mukobwa yanyuzemo, ibyiza n'ibibi, amateka yiwe byose ugiye kubisobanukirwa akanduko kandi. Nimba rero uri umukunzi w'uyu mukobwa ukunda ibihangano akora bya buri munsi, ni umukobwa by'umwihariko uzwi hano ngaha mu muziki nyarwanda mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu mukobwa akaba yaramamaye ndetse akamamarana n'umuvandimwe wiwe Ishimwe Vestina. Aba bombi bafite itsinda ryabo uko ari babiri ryo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano ngaha kuri YouTube channel, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi kandi bigiye bitandukanye, nkomeza kukugezaho amakuru y'ibyamamare hirya no hino. Nimba ari n'ikindi cyamamare hano ngaha mu Rwanda uba wifuza kumenya amateka yacyo, inkomoko yacyo, uburyo cyinjiye muri muzika, nabwo usige igitekerezo muri komenti. Uyu mukobwa rero Dorcas uyu munsi niwe tujya kugarukaho turebera hamwe iby'uyu mukobwa Dorcas rero ni umukobwa uzwi n'abatari bake hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umukobwa urangije vuba aha ngaha amashuri ya segonderi, rwose namwe murabizi uyu mukobwa wacu Dorcas ni umukobwa uhagaze neza muri muzika nyarwanda kuva guhera mu mwaka wa 2023 twinjira mu mwaka wa 2024. Kuva mu bwana bwiwe uyu mukobwa yaririmbaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana aziririmbana n'umuvandimwe wiwe Vestina. Dorcas rero ubu ngubu ni umukobwa ukunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu muziki nyarwanda mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu mukobwa akaba yaratangiye ubundi kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nk'uko yabyivugiye afite imyaka 8 y'amavuko. Nibwo yagiye muri korali atangira gukorera Imana gutyo gake gakeya. Nuko nguko yatangiye urugendo rwiwe rwa muzika. Yewe uko yatangiye urugendo rwe rwa muzika ntabwo ari ibintu byamuviremo bibi, ntabwo ari ibintu byamubyariye umuvumo, ahubwo ni ibintu byamubyariye kwagura impano yiwe, bituma amenyekana aba ikimenya bose hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ubaye uri umukunzi wa muzika ukunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ntabwo rwose waba utazi uyu mukobwa Dorcas umaze igihe kitari gitoya muri muzika nyarwanda. Uko bwije nuko bukeye rero niko izina ry'uyu mukobwa riba rigenda rizamuka rijya hejuru. Uyu mukobwa rero nyuma yaho umuvandimwe wiwe akoreye ubukwe, mukuru wiwe Vestina akoze ubukwe agasezerana na Idrissa, abantu benshi bari bakomeje kwibaza koko ese uyu mukobwa Vestina na Dorcas ko itsinda ryabo ryari rikomeye bagikorana bombi, ubu ngubu Dorcas agiye kuba uwande. Muri makeya abantu benshi byarabacanze cyane babyibazaho koko Dorcas agiye kuba uwande, bibaza ko hazaza h'itsinda ry'aba bombi nimba koko rigiye guhita risenyuka nk'uko n'andi matsinda bikunze kugenda. Ese koko nawe ibi ngibi niko ubibona nk'uko abantu benshi bari bagiye babigarukaho bavuga ngo iri tsinda rishobora kuba risenyutse, cyane yuko buriya urebye nta nkuru ijya ivugirwa ibusa umusozi. Abantu benshi bagiye kuvuga yuko babona iri tsinda rya Vestina ndetse na Dorcas rishobora kuba rigiye gusenyuka cyangwa se risenyutse hari impamvu ibibateye, kandi bakurikije nuko bagenda babibona umunsi kundi, amanywa ndetse nijoro, amatsinda menshi aba agenda asenyuka. Abantu benshi rero babigarutseho hirya no hino babona yuko itsinda ry'aba bakobwa bombi Vestina na Dorcas rishobora kuba risenyutse kubera yuko umwe muri bo ntabwo agihari, buri wese ari kumenya utwiwe, cyane yuko vuba aha ngaha mu minsi iri imbere benshi bategereje ubukwe bwa mukuru wiwe Vestina. Nimba uko nawe uri umukunzi w'iri tsinda, siga igitekerezo cyawe muri komenti. Nimba ubona aba bombi bazakomeza bakorana, nabwo usiga igitekerezo muri komenti. Ariko ahanini amahirwe ahari ni uko ngo iriya ndirimbo basohoye ejo bundi, indirimbo yakunzwe cyane yiswe
Yebo, indirimbo imaze kurebwa na miliyoni n'ibihumbi 200 mu minsi 10 gusa igiye hanze. Nimba koko ubona iri atari yo ya nyuma basoranye, ari izindi zijya zajya hanze, usiga igitekerezo cyawe muri komenti. Gusa icyari cyo nuko ngo Vestina ndetse na Dorcas gukorana kwabo biri kure, ubwo uyu Vestina azaba amaze kwakira inshingano z'urugo, kubera yuko iyo umuntu yakira inshingano z'urugo aba agiye gukora ibintu byinshi, aba agiye guca mu bibazo byinshi. Urugo rero ni ikintu gisaba kuruha umwanya, iyo utarebye neza birangira urugo rwawe rusenyutse, nyamara ibintu urimo ugasanga ni ibintu by'amafuti. Gusa n'umuziki si ikintu cy'amafuti, n'umwuga wagutunga, ariko iyo ubaye umubyeyi uba ukwiye kumenya ko ubaye umubyeyi ukakira inshingano z'urugo. Kambwira ukomeze ugire ibihe byiza, uracyari kuri YouTube channel, kanda subscribe.